kalan dia ba malu karena kanal televisão tiur postan tu iha railar nama siara leo ohing iha area manleu metinaro ninian iha acidente traffic be halakon mos vida itani maluk balu i or atu tini klian basito samidane iha itani soring iha parte família ninia e sei kulia baita informação balu nebe liga ba incidente nerasi senhor bel hatene senhor ni nara Una narang sejalti nantenu barela. Senhor sama senhor saya kalan mai halsel Ami kala se destaka ya fatirene tamba karata ohin mai usidele tula sasa mai hetambe de raste soke malu ene nema ami hing sasan se butu kelane ale matibia o subrino matibia lori liutiana ba uma nia mai ho nia mau se paisa la hospital nacional de Lubares. Dek tuir família ni hatene problema incidente ni causa sisa tamba causa usia acidente ne so orsida supir matene liu ho mana matene liu tamba ami family sira ida haw ida kwale da ne o inde der samba service la yawo mori wi jam 12 jam 11:30 minit haw rona telefone usi matbe ne mandia ami hetan de rasti e fati ko ngide mo ami familia usi venila le usi dili hala ya mutu ko e fati ngide familia ami usi be nuwa watuna runia sinti triste no laran toran tebes taba ami lako ami ne be o no sobrino idene be ema futuro na saunia nia foi na dag ne ema estudante isema ka kelas 2 ami sinti triste família ba ami tim sira no família lubumbo ida ami triste maluk sira idane caminhonete nebe ohi involve iha acidente nebe mak acontece iha area manleu metinaro ninia e toda informação nebe iha caminhonete ne pertence ba matebiang nebe nessa feng holang sirmak na bakar etana e Senin ruanamos la convide incidente ne e homos kusi kareta seluk nebetula familia umalarang ida sira seluk oras ni ihela hospital mebe iha estudante ida maka la convide e maluk sira husi acidente loro no hine saili sambot ba itahotu diliu ba motorista sira condutor transporte sira alto halai dalam publik continuo atenção muito cuidado bahira halau viagem tudo informação nebe iha kata usi sasimbalo haktuir kata acidente ne acontece causa usi caminhonete ruane tutuir malu iha caminhonete ida maka halai atenta tu halai uluk bebe banhira ni ses iha baiha clarang iha motor ida mak musu se oin tambane maka caminhonete nebe ma ohin hakar halai uluk nia atu retira la viva nia ses fal banini ho de cose caminhonete seluk nebe ma consegue ho distancia nebe ses monu dokus estrada distancia quase metro sanunu racing hanesan ohin itahare enquanto caminhonete dane nia itabel hare sofre estrago grave no emenin rua la comida